Dukomeze n'amazina y'abana b'abakobwa atangizwa na A. Izina Amira. Amira ni izina rikomoka mu Cyarabu risobanura igikomangoma cyangwa umuyobozi. Ba Amira bakunze kuyobora abandi ndetse no kugira confidence. Izina Ami ni izina rikomoka mu Gifaransa risobanura ukundwa cyane. Ba Ami bakunze kugira umutima mwiza ndetse no gukunda amahoro. Izina Ana. Ana ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura ubuntu. Ba Ana bakunze kugira impuhwe ndetse no gufasha abandi. Izina Anastasia. Anastasia ni izina rikomoka mu Kigereki risobanura ubugingo bushya. Ba Anastasia bakunda impinduka nziza, bakunda kugira ibyiringiro ndetse bakunda no kuba bafite amahoro. Izina Andrea. Andrea ni izina rikomoka mu Kigereki risobanura umukobwa ukomeye. Ba Andrea bakunze kugira ubutwari ndetse no kudacika intege. Izina Angela. Angela ni izina rikomoka mu Kigereki risobanura marayika. Ba Angela bakunze kugira umutima mwiza ndetse gukunda amahoro. Izina Angelica. Angelica ni izina rikomoka mu Kilatini risobanura umumarayika mwiza. Ba Angelica bakunze gufasha abandi ndetse no kugira urugwiro. Izina Angelina. Angelina ni izina rikomoka mu Kilatini risobanura marayika muto. Ba Angelina bakunze kugira ubwitonzi ndetse no gukunda umuryango. Izina Anita ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura ugira ubuntu. Ba Anita bakunze kugira impuhwe ndetse no gukunda inshuti zabo. Izina Anne. Anne ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura umugwaneza n'imbabazi. Ba Anna bakunze kubabarira abandi ndetse no kugira ituze. Izina Anna ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura ubuntu. Ba Anna bakunze gukunda abantu ndetse no kugira umutima mwiza. Izina Annabelle. Annabelle ni izina rikomoka mu Gifaransa risobanura umwiza kandi ukunzwe. Ba Annabelle bakunze kugira igikundiro ndetse no gukunda gusabana. Izina Annette. Annette ni izina rikomoka mu Gifaransa risobanura umugwaneza. Ba Annette bakunze kugira impuhwe nyinshi ndetse no gukunda amahoro. Izina April. April ni izina rikomoka mu Kilatini risobanura ukwezi kw'indabyo n'ibyishimo. Ba April bakunze gukunda ubuzima ndetse no kuzana ibyishimo mu buzima bwabo. Izina Arabella. Arabella ni izina rikomoka mu Kilatini risobanura umukobwa mwiza cyane. Ba Arabella bakunze kwiyitaho ndetse no kugira elegance. Izina Ariadne. Ariadne ni izina rikomoka mu Kigereki risobanura uwera kandi mwiza. Ba Ariadne bakunze kugira ubwenge ndetse no gukunda ukuri. Izina Ariana ni izina ryiza rikomoka mu Kigereki risobanura uwera kandi w'igikundiro. Ariana akunze kwiyubaha cyane ndetse akagira n'urukundo rwinshi. Izina Ariel. Ariel ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura intare y'Imana. Ba Ariel bakunze kugira ubutwari ndetse no kurengera abandi. Izina Ariela. Ariela ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura intare y'Imana kandi umukobwa mwiza. Ba Ariela bakunze kugira confidence ndetse no gukunda gufasha abandi. Izina Ashiri. Ashiri ni izina rikomoka mu Cyongereza risobanura umukobwa utuje kandi mwiza. Ba Ashiri bakunze kugira ituze ndetse no kuba inshuti nziza. Ni irihe zina wumva ukunze muri aya mazina? Andika muri comment iryo wumva twaza gusobanurira ubutaha. Kora subscribe niba utarayikora, ukore share na like na comment, dukomeze tubane.